Mhlobo othandekayo, akubisu haleluya. Ngalesi sikhathi esesiphila phakathi kwaso, uzungamangali, uze ungakhali, ngoba yonke into eyenzakalayo emhlabeni ile reason, ile sizathu. Ngithi leyo mpilo oyiphila namhlanje lapho khona kulesizathu. Ngisho ukuhlupheka imbala kulesizathu. Mhlobo othandekayo, khumbula ngesikhathi uma wayegula uLazaro, kodwa wayelaye umngani olaphayo owayenguJesu. Ngaleso sikhathi lundoda wagula waze wafika esikhathini esokufa, kanti wayesifa ngesizathu, ngoba undoda onguJesu kwakumele akhanye amandla akhe ngokumvusa uLazaro owayefile. Ngiyazi ukuthi alingizwi ukuthi ngikhuluma ngani, awungizwa mhlobo othandekayo. Ngithi mhlawumbe lokho kuhlupheka kwakho kulesizathu kuThixo. Ungasola impilo oyiphilayo, ungasola ukuthi indaba ufelwa yizihlobo, ungasola ukuthi indaba ugulelwa. Konke okwenzakalayo kulesizathu. Asikeni sifunde kundoda onguJobe. Uma wayegula esiba lamathumba, wayegula ngesizathu. Sike sifunde kuDanyela, kodwa wayephoselwa emgodini kwakulesizathu, ngoba impilo yakho ilokhomanda onguJesu Kristu. Uyakuzibuze na ukuthi indaba abanye behamba ngezimota ungelayo? Uyakuzibuze na ukuthi abanye indaba beke bayenza ama-accident wena ungaza kuwayenze? Ngithe impilo zihlobo zami kulesizathu konke okwenzakala empilweni leyo oyiphilayo. Alingizwanga, ngithi alike lichawo haleluya mbijana. Ngike ngizwe ukuthi liyangizwa na. Ngithi impilo oyiphilayo kulesizathu kwempilo leyo oyiphilayo. Uyagula kangali, uyafelwa kangali, ungumyango wokucina kangali, kodwa kulesizathu. Kati asifundi ngani ngoShadraki loMeshaki lo-Abednego? Amadoda ayelenkani, kodwa inkani yawo yayilesizathu. Kumbe kalingizwanga ukuthi ngikhuluma ngani? Ngithi la madoda inkani yawo yayilesizathu sokuthi kubonakala omkhulu phakathi komuntu loThixo. Manje yazi ukuthi kalingizwa. uThixo ukuze azibonakalise kumele kube lomunye olenkani, njengoDanyela loShadraki loMeshaki lo-Abednego. Babe lenkani la madoda ayala ukuguqa khonza isithombe, ngoba kwakulesizathu sokuphila. Ngoba aluba ngase yazibumbela leyo mpilo, ngabe kangikutsho ukuthi okwenzakala empilweni yakho kulesizathu. Ngenxa yokuthi kasizibumbeli lokho esihlangana lakho ezimpilweni, kulesizathu okwenzakala empilweni yakho. Akukhethe inkosi, uyikhethe njengenkosi lomsindisi, uza kubona ukuthi kulesizathu ohlangana lakho empilweni. Ngoba yena uthi lonke elisindwayo lana elikhatheleyo, wozani kimi ngiza kuliphumuza. Ungabe usindwa yimithwalo yokugulelwa izihlobo, phela ake ngithi
ayisikho kodwa ukugulelwa okungaba ngumthwalo. Phela abanye bazinsumbelume ngenxa yesizathu man. Abanye ngabala bantwana kungenxa yesizathu esokuthi ube mazi uKristu. Alingizwe into engikhuluma ngayo. Ngithi ukugula okulesizathu ngaze udinge amambodlela, uzaze utshekele eceleni ngenxa yamambodlela yemthandazo, uzaze utshekele eceleni ngenxa yamatshe esipostolini, ngoba uzathwala amatshe azakufanele ngoba lolo dubo luphezu kwakho ngenxa yesizathu. Impilo yakho idele, kodwa ungayideleli Sathani. Idele uyidelela umdali, ngoba nguye ophethe ukuphila. Alingizwa mangithi ukuphila kanti khona kuyini, ngoba ekuphileni kufanele kube le history obalayo ukuze ube mazi uKristu. Phela ungathi uzalwa uhle uthole yonke into iphambi kwakho, kawungeke ube mazi uKristu. Ethi kawungeke ube mazi uThixo. Ukuze ube mazi uThixo kumele uhlangane lezinto ezingakwenza ube mazi uThixo. Ngoba ngasendulo laba ababehlala loLazaro babengeke babe mazi uJesu ma wayengamvusanga uLazaro. Ngeke ngakhuluma ngayo lindoda ukuthi umngane wayo wayesiza, kodwa wamelela ukuthi azafe man, ukuze akwanise ukuthi amsize amvuse kwabafileyo, ngoba ngakazange avuswe kwabafileyo uLazaro. So udumo lukaKristu ngakalubanga khona emulini kaLazaro, lwaba khona ngenxa yokuthi uLazaro wasefile wavuswa. Lawe kawungeke ube mazi uThixo ma ungafelwanga, ngoba uma ufela ukhangela phezulu. So konke okwenzakala empilweni yakho kulesizathu. Uzungadeli, uzungakhali, unsize ungakhali. Uzasidelelisa ngoSathani uma ukhala, ma uyehlelwa izimfa lezilingo lezinhlupho. Ziwela abakwazi uKristu izinhlupho, ngoba uza kuba ngumnqobi kanjani ungazange unqobe. Akutshawo haleluya.